Bog, ja sam Milijan. Ja sam Marina. Mi smo prošle godine otišli na tečaj leadershipa. Razlog zašto sam ja išla na leadership je zato što sam saznala preko svoje škole i tu sam upoznala dosta ljudi koje sam po prvi put u životu vidjela i imala sam priliku se igrati sa malim pasima. Da, meni je isto bilo zabavno igrati sa pasima, ali isto naučio sam mnogo stvari kako bi bolji čovjek i to smo radili preko aktivnosti kao bili smo u gradu, radili jedan scavenger hunt, otišli smo u kazalište, otišli smo u Mall of Split, tu smo prošetali i kupili stvari. Ako idete u srednju školu, preporučila bi vam da dolazite na leadership zato vam stvarno možete